Neki dan sam vidio onaj mali gradski autić, onaj dvosjed, mali gradski auto sa senzorima za parkiranje. Koliko loše voziš auto da na tu kutiju od automobila staviš parkirne senzore? Šta se događa? Znaš kao, okej, idemo se vozit, spremna sam, di je volan? Aha, tu je. Šta se dogodi u tvojoj glavi, kužiš? I to je još ono mali gradski auto, taman za dvoje. Znate oni ljude koji kao, odi van, reci mi koliko mjesta imam. Koliko mjesta imam? Nemoj se derat, tu sam, nije... Ostavi ga ovdje. Ili ona druga, znate onu ekipu koja si otvori vrata, pa kad ide u rikverc gleda, znaš. Nemoj to radit, kužiš, stavi ruku kroz prozor, dotakni zid kad se uparkiraš. Tak se to radi.